Kao dobar primer poslovanja, poljoprivredno gazdinstvo porodice Kreculj u Sevkerinu posetili su predsjednik opštine Miloš Markov i pokrajinski poslanik Predrag Ginculj. Miloš Kreculj je jedan od onih mladih, obrazovanih ljudi koji je odlučio da nastavi posao svojih roditelja na poljoprivrednom imanju, a svoje akademsko znanje iskoristi za modernizaciju i proširivanje. Kreculjevi obrađuju oko 150 hektara, primarno kukuruza, zatim pšenicu i suncokret, a posao su proširili otvaranjem manjeg lanca poljoprivrednih apoteka. Master inženjer ratarstva Miloš Kreculj kaže da je zadovoljan ovogodišnjim prinosom kukuruza, ali da globalno ova godina za poljoprivredu nije najbolja. Takođe, namerava da proširi biznis na izgradnju silosa i otkupa poljoprivrednih proizvoda. Ova godina kukuruz dosta sličan kao prošla godina, negde oko 7 tona smo po lancu, gde nam je pšenica i suncokret znatno podbacio ove godine. Za berbu ne, za fenofaze i za razvoj biljaka može se reći da prinos govori sve, ali za berbu sada imamo dosta problema sa kišnim danima, promenama vremena, ali snaći ćemo se, adaptirat ćemo se tome. Pa vidite ovako, seljak je danas vrlo nezadovoljan bilo čime i to moramo uzeti u obzir da su u takvoj situaciji svi poljoprivrednici, ali ako govorimo sada u ovoj jesenjom periodu u kukuruz ne bi trebalo biti nezadovoljan. Ali ako govorimo u globalu na nivou ove godine, mislim da je svaki seljak nezadovoljan. Krajem godine, početkom sledeće, već imamo plan za izgradnju silosa, otkupa, gde će Sevkerin imati otkupno mesto i mogućnost predaje žitarica. Predsjednik opštine Miloš Markov je najavio da se razmatra ideja o namenskoj podršci mladim poljoprivrednicima koji tek započinju posao. Pre svega da kažem da na teritoriji opštine Opovo najveći broj stanovnika upravo se i bavi poljoprivredom i danas mi je izuzetno drago što ste imali priliku da razgovarate sa jednim mladim čovekom koji želi da se bavi poljoprivredom i generalno neki trend nam je da u poslednjih par godina sve više mladih želi da se bavi poljoprivredom, što mi kao lokalna samouprava to jako pozdravljamo. Mi imamo određena sredstva za podršku poljoprivrednicima i zakupa državnog zemljišta i razmatramo o tome da u narednom periodu od tih sredstava odvojimo jedan deo posebno namenjen za recimo podršku mladima da se bave poljoprivredom i mladim poljoprivrednicima početnicima. Inače, lokalna samouprava sa ove pozicije finansira uređenje i popravku atarskih puteva, a pored toga stručne službe opštinske uprave Opovo su na raspolaganju poljoprivrednicima i njihovim udruženjima prilikom pisanja projekata i apliciranja na konkursima i fondovima raznih programa podrške poljoprivredi.